Evarbash Kurdistan, Evarbash Kurdistaniyen li diaspora, Evarbash hemû kesên niha li çarpelmedya temaşe dikin. Hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diasporayê. Rêzdaran em îro dîsa bi mêvanekî hêja em ê bibin mêvanê mala we. Mêvanê me yê îşev yek ji kesên navdar ku li Swêdê herî zêde tê naskirin, ew dê kategoriya navdarên li Swêdê Mîna Roxette, Zlatan Abba û gelekî din de ye. Navdarekî gelekî popüler e. Ew komedyen, artîst û şanoger e. Her wiha çalakban, rewşenbîr û kurdperwer e. Swêdî jê re dibêjin komedyenekî pir cidî. Xortên me, ciwanên me û bawer bikin pîrûkalên me jî pir jê hez dikin. Hem Kurd hem Swêdî û hem jî biyaniyê li Swêdê jê hez dikin û wî nas dikin û di nav wan de pir popüler in. Mêvanê me yê îşev Rêzdar Öz Nûjen e. Wey merhaba, roj baş û êvar baş ji bo we gişta her hevin. Spas. Evarbash Öz Nûjen, tu bi xêr û xweşî hatî bernameya dengê diasporayê. Spas ji bo we û karê we. Spas. Gelekî spas. Em gelekî kêfxweş in ku te karî bû îro beşdarî bernameya me bibe. Ez bawerim, ez hêvîdarim tu ji nasandina min gazina nekî. Ez dizanim tu li dinyê Mîna Abba û Zlatan nayê naskirin lê li Swêdê. Ez got yekiyê niha ana ev rûçik qirmiçî hanê ev kî ye? Wala tu li Swêdê bi qasî Abba tê naskirin, tu navdarê hem li nav Kurdên Swêdê hem jî li nav Swêdiyan de, civaka Swêdiyan de. Yanî belkî min kêm gotibin. Zêde got lê hurmetê din wî karê te gelek spas te here bî. Spas. Sağ bî, ciyê kêfxweşî ye bo me ku tu îro mêvanê me yê Öz em wiha dest pê bikin hevalêmenî teknîker klîpek pir biçûk li ser hunera te û karûxebata te amade kiriye. Em ê bêhtir li ser wî biş bo ku em hin dîmena nîşanî temaşevanê xwe bidin. Em bi wê dest pê bikin û dûr em derbasî sohbeta xwe Ana va ji temaşevanan re lêborînê dixwazim çi jî bibe ne bela min ha. Ja, men om du dödar mig så kommer du bli liksom åka i fängelse och då blir du bög vare sig du vill eller inte. Eller? Det är sådär. Men varför ser du så olycklig ut? Det här är mitt lyckligaste. Eller? Då betyder det att det finns andra gudar. Eller? Där är ju... ett ansvar. Alltså, det finns en plikt gentemot vårt Sverige att stå upp för det öppna Fast Sverige. alla känner inte så. Alltså. Nej, men så är det ju. Och alla är inte, alltså vi är inte likadana allihopa. Och det är okej det också. Alltså vi behöver inte alla. IS, alltså Islamiska staten, de är inte bara ett hot mot kurderna och de kristna i Mellanöstern. De är ett hot mot alla, mot hela västvärlden, mot allt det vi vanliga medmänniskor står för. Nämligen om en mångfald, om att vi ska kunna...
بله میکسه کارو خباتاته جیجیاناته کمدین و شانوگریه و کردیاتیه öz em di nasîna te dest pê bikin em Kurdên Swêdê û Skandinavya te baş nas dikin ez xwazim Kurdên diaspora Kurdê welat jî te nas bikin em bi Kurdî dikarî bi ji me re behsa xwe bikî ez nûjenkiyê ji ku ye em te nas bikin bi Kurdî از لگندی خراب شهری او گنده که ناوبرا کلی و پانوسه یعنی کلی جرات بجم لاز گرجی الوی داره چی بومه سال 1975 دا و نها 8 من 45 و چغا جونتا رابو لترکیه لکردستان باکور مخابن گلک کرد هاتن گرتن و کشتن و گندی ما وان درا گش هاتن تالان کرن و ویران کرن و خلق روی و یک جوان یعنی تشتانجی بو باوی من کتا حبسه و کتا بن يعني خطرة جياني يعني وده حبسه دا ما هفته روش و پشتی که جوه داره در کتا و ولات رویا و ام لکرسان من و گاوی جی ام لبسم الله بونش بوك باوی من جه بسم الله و دای کامی جه گنده يعني جه گنده سرحده و از لوری جدایک بوم و زاروکتی من باواکی گله خوش تر باس بو يعني مش تشتكي نادي ترسي حتى از بوم بين 6 سالي چغا جونتا هات وقاوي او ترس وخوف و تندو تجي كتنافا قالي كرد وحتى تأثير اللي زاروكا جيكر وقد جبيرا مناتشا چغا باوي من آنينا او جيبكي بو سياركي بو والوی داره چند کسی کردی دنجه بون او جندرما بون و باوی من وسا زرا بو کتبو بنیشکنجا و جوری آویتن خواری و پیرامنی رحمت لیبه باوی مگرد و از 5 سالی بون تنه تمنه من 5 سال بو ایواری بو و من باوی خود بی حالی دا دیت و وان جندرمه ترک گلک تحده و لیدان باوی مکربون ولسر داجي البيرامن خصنش بوكو بيرامن ده داغ نكر يعني يعني نكربو بسكنه قيجيني وانكر و كلكي البيرامن خصن لبرمن وهو برتسير المكري حتى انه هاجي يعني از جبيرناكم وز جبيرناكم وهاجي يعني سببا افي تشتي جبوكو ام كرد بون ولا تركو هيجي وصاي مخابه وبشتوي ام 2 سال ام نظام باوی ما چیه کره یعنی باوی ما رویا کره چاویه دجی یا ناجی مریه یا نمریه مرو نظام بو روزه کی نامه کات و تدا باوی من نویسان بو یعنی زندیه دجی و الولايات کی ناوی اسفش یعنی سویده و پشتی 9 سالکی ام برای قاچاقچی ام يعني ج كردستاني باكور هاتن كردستاني روجاوا او جي گوندي باركم جيلان بنادي بولوي دريبو ام سر سينور درباس بون سر حدود و ام سر ماينا و تقمنيا درباس بون وقاوي 8 سالي و ام دنيفي شويدا ام مجبور بون ام چنجرا ما تخواست يعني درباس من اللي منكر ما وقريان ديسا ام وقريان وهندك مالك كردي نتو پرور علي كرم يعني ولاد پرور و يعني دوان روشي خراب دا كرد قالك علي كري حفكرن يعني صالح 8 دا قالك كرد علي كري حفكرن ووان مالباطا علي كرم ماجيكر و بشتي چند مها وسا ام داوي ام كاربون ایوارکی یعنی شبکی تاری ام درباسی علیه دم علیه سوری بنا علیه کردستان روجاوا و تی بیرامن گرک تشتکی کد ببرقه مرب بخارا نان یانا و دای کامجی پرد ترسیا جبوك يعني 8 بو يخش كامني مازن نهبو و ام مازن بو يعني و سي خوش كبرايم دنجي هبو يعني و جمع بشوك تربو و هاري بشوك تاني بو هما بو 3 سالي و اوجي
يعني يعني باوی من بمربو تو کسی نبمربو هم بدو تو کس دای کم بخواه و بدو کسی دن را يعني پشمرگه را يعني ام جبری در باسی عالی دن بون عالی کرمه کرن و دای کم من آنی عالیه کی گوته کرم گره تو هوش بی يعني اوا پر تعلقه و جمرة بيش از هوش من شخص 8 سالي يعني از يعني جالكي زاروكك يعني نادر كده يعني حتى انه هاجي دا يكمل المدن راد بجاز از فيلم ما كنت شو تجيه يعني يعني ما زناش مرة بقول توصلنا كم إلى هي مساعد يعني جاج ليه دا يكمل فرد يعني وجاج ما از نشاط اف بویراوه آدسپک تکریم جرا برنامه تلویزیونی جی بله ما سر زویه ماینا ده در باسبون و تبحثا تزاروك كنرحت بوي تشقاشون بوي تبحثا وكريه و تبچكي هيلويني تراجيك و هيلويني كوميك تبحث دوام بك بله اجا چقدر دایکم گفت به هوش به ام خطر ده یعنی جیانا مد خطر ده اگه تو هوش بی وجا tam orta reda navend reda yani navwan zevien ma inkrida من كوخين كر بفر عمنو ساكر وداي كامن هما دجيدا سكني وستريوي تشعبا هاتن يعني روندكين تشعبان هاتن وهستريوي هاتن ومو قاوي فهم كر يعني من حموم الباطا خا خصبو خطري وازيج عفوناكم يعني اللي خير خدي نزانم يعني تشاوم ام خلاص كريم اجي هيجي نزانم پشتوی هم چون گندکی دورا قامش لوی ام لوی داره خواه شارتن جاندرما و عسكرين لشكرين تركا دو ما كاتبون اجام بني بعلقي ولا حفظة وشارتن يعني ودو حب بيراكي كرد اي تمن دريش سر من رونشتن ازو خوش كاموني مازن وبري مني بچوك اي تمن ونيفك من يعني سالك نيفك جمن بچوكتر ما بني وان حيفو نيفيدا دادي ما سولي وان دي يعني سولي لشكرها وفان بيريكا سامر ونشتبون وقريمة دين نكرنا يعني وهما ما هوا ذكرت يعني تاني ما بتشكي هوا ذكرت يعني و يا ما خويا جمرني خلاص وي شبهاني اللي مخابن دو مال باتي بشتي ما شانسي وانتنا بو قشا كشتن يعني لشكرين تركا قشا كشتن مخابن أبي تسير جالك جران لتكري وقت بحث تهيجي جالك جراد برنامج خوي تلفزيوني دي مديات بحثا وان سربياتي خودكي وتبار ودكي بحثا ظلم وزورداريا دولة ترك لكردان دكي جالك جراد هنا روجابي از دماهات سويدت بر زاروك بوي بتشافي زاروك كي جيانا تيا ولات و افسر بهاتیا کتانها گوت و جیانا سوید بین برهف جدسپک چاوا بود ماتوهات و دورا چاوا بو چه زحمتی و اوانتاژی وین هبون کارنا کی باسکی اری گوارتنا هری مزن او بو کو اسکاربوم آزاد بمشیاما لسویدی او سمتا او دورا کو ام لیمان يعني من لشکرا ندیدید من بوليسا ندیدید مش يعني نما يعني تكسي يعني بيوس نبو كبترس ياما جبو كنا لشكر ابونا بوليس ابونا جندرما ابون تكسي يعني جانا متيخه خطر تنبو من كربو كرديا خو باواكي آزاد با خفتا و خبر دا و قصه کرنا بيكو يكي جمرا بجا هوش به بوليس دي يانجي هوش به بدري خبر نده وسا يعني بمن بوي اواي گلك بالكيش بو و از کربو ما برای ما کری بخواستم يعني وكا زاروك مرد کربو لكدر بليستا بيكو يعني مرد بترسه يعني تشتكي الماء ببا و ليه زحمت بو بعواكي دن جبوك يعني مرد بان مهاجر مرد بان نشتجي مرد بان غريب يعني مرد جيو خواه اري يعني مرد يعني چیزی بر او گوتنا قالوا بيري ماي بري دبيجنيا او دبيجنيا بلبلي تيخي قفصة شيرينجي ديسا دناله دبي بانك كده بيجك اخ ولا تمن يعني
يعني احنا قفزك زيرين يعني تمام ولا يعني السويد بهر واي يعني خوش آزاده لی او بریا ولات خو بریا گل خو بریا آخا خو مر تجارجی به پار نامینه مر جی به پار بویه یعنی جولات خو به پار به آخا خو به پار به جز یعنی چند خو یعنی یا حقیقی یا راستی یا خو کردی مر جی به پار به لی مر چاجی بوی هزا خو بخوازه به پاریزه ان دی ساجی مر مهاجره یعنی مر دی ساجی يعني رج كوكي هاتي راكرن يعني او نخوش يعني او هركب بمرباري راسته از همو پروگرام خود هما بیجه هر دم کرد و کردستان دخه ناف شو خو زمان کلتور موزیک کردی بگره حتی آلا کردستانی دلی ما خوش دک بگمان دشود حتی بالا کردستان جید شویت ده هیه دمک مطرح تاجی به موزیک کردی و دبو استرانا جوان حاجی و گلاسور از تشخص كردي تشخص سويدية بتشافي من تسديسات كردي وتسديسات جي سويدية كالا بيجي تشاوركي ناز بكرداتي اخو جالك سر بلند هواي من عنير روجاوي هواي من يعني بخيرا دايكو بابي خويا بخيرا تشاندا خويا بخيرا او حمو جان فداي كردستاني يعني بخيرا وان هما وهذا از تجاري جبير نكم وهذا اف باركي بيروزة يعني هم بارك اللي هم جي تاجك خلق جبياج بيردكن يعني قالك كست بجن كردي بون يعني كرداتي بارك يعني نا لتاجك يعني قالت تبي سر بلندي زمان يعني جناب وان زمان هري دولمند هري خوشك هري بدو سبحي قشنگ دلاله يعني تبوي زمان هاني تشات كاري بيجي بارك يعني جي خرابه يعني جي يعني تبي سر بلندي وقت تاجكي بخبتيني وباركي و اسبي قالك سر بلندم وبهمان اوايجي معرف قالك يعني سويدي واليكاريا سويدي كوجبو كرد وكرداتيه كرنا قال معرف جبير نكه يعني السويدي جارا يكن بو ولاتكي كدهيشت كرد بي كنت كرد بي وبيلك كنت هيجي كرد بي يعني فياج مرا تشتكي قالكي جوهارتي جهيب يعني جمرا اسفهم نكر من شوا ولاتكي يعني في الله يعني خريستيان يعني ولاتك جهي يعني د الاوان د خاچك هي يعني او ناس جار بلكي هزار جار مليون جار ج تركا ج عربا ج فارسا چاكتر رومتر يعني مروفتر لهمبري تدرت كيفن يعني تقبول دكن وكا مروف انا يعني فهمناكم هيجي تركيا افا سالا 20 يعني 2020 هيجي توكا مروف قبولناك هيجي توكا انسان قبولناك هيجي يعني تنابين وكا كرد يعني تهات شبه قالك وصار يعني جي دولتك وصار حكومتك وصار يعني كنت وكا مروف قبولناك السويد يعني كماسية سويدي هنا يعني السويد تشاجي به لهر درجة يعني كماسي هنا السويد توكا مروف قبولتك يعني ولاتك لسد داد پرورية ولاتك يعني سر مروف يعني ما في مروفة ويعني من كرديا خواه لوی داره دها دولمنتر کر ودها پیش وقت بخیرا ماموستی کردی لدبستان سویدی بفکره از کاربوم لوی داره لولاتك بیانیش بوم من از بخواه بیانی ملوری لی از کاربوم زمان خواه زکماکی يعني دیویژن زمان دایکی زمان خواه زکماکی بپیوم آزاد بپیوم و حتی حکومت پاره دا ماموستی منی ازمان زکماکی که آلی کاریم که و زمان منی کردی دولمنتر و دها پیش کفتی بکه يعني اوا يعني كمرس پاسدار سويد نبه وي گاوه مروي يعني وي گاوه مرو نانكوره يعني راستي سويد لك يعني سر بلندم و سويدي تشاواجي اجي وكوان يعني ما في منهن اللي بربسياريا مجي هي يعني السويدي هم يعني تنين ما في بربسياريا جي وقال مرو بخبته قال مرو زوري بدا خواه قال مرو يعني علي كاريا سويدي بكاش بوكت سويدي بج جواكي كي دها باشتر دها يعني وكهويتر وبوي اواي از خبتم يعني وكا از چاوا از ركلام خودكم يعني وكا ركلام خودكم از بيجم يعني تيكوشينا من يا هنرمندي يا چاند
او کو جو کردستان کی سر بخوا و جو سویدک یعنی خوشتر و وکویتر یعنی از یعنی جو از بو کات یعنی از من جبو بريا في برنامج من في حفتي البرنامج تماشاكر قناة سويدية شارادة دورد از گلکی هستدار بوم براستی شتا پرسین گوتن لسر پرساکو تهم کمدیانی و تهم جشانوگریه دکی اشتر نزحمت ترولادو گهری جخوا هر دهتلیه ترنگه کت مروفك فرنگی دویاد پروبلم تنه او سوماریستر جا دورد اشتا پرسین گوتن اشتر نزحمت دمات مجارد بینه آن ترولادو گهری تقول از بیاد خوازم به تماشاوان پار بکم ج توها گوت تقول از آیدی ولاتکی که جهاویر دور ج چار آلی عادت بن ایریشه دیه به سینور هاتی داگر کرن از آیدی ملتکی که زمانه وی قدخه ما از به آیدی مالباتک که دناف زبین ماهین عاده لسر سینورا پنابر بونه و از لولاتکی مینا سویده که او قصد دموکراته و جگلک ولاتن جهانی را نمونه از لید جیم جبو من قط نه پروبلمه که از رولا بگهرم و از بکاربم کمدی و شانو لگل ها بمشینم آن مجارا بدینم ویا من هنکی هستدار کر جبر که تب کردیاتی خواه وان هستی خواه پار بکر از باورم تذكري يعني هناك بحثا رولا خاني كوميديان وشانوغريه بكي يعني بوفول الفار بيجين كوميديانك فرجدي تذكري بحثا بكي شما اشتروا هذا بيجين جبوك يعني كوميدي يعني حنك يعني لاقردي مزاحي كمرو وجدي نقرة تجار باش و خوش نابه يعني گره مرو هنر خواه چند خواه يعني یا کمرو انا دناو کاری کمدید که يعني کاری حنکید که لاقردیات که مزاحید که گمر پر جدی به مرو گره پر زانابه يعني و لسر بگره يعني و يعني خواه ده باشتر که چالاکتر که چاکتر که و اوا جدی کمرو نگره مرو پیش و ناچه ومرف خوشی ناکه یعنی جرا وقت بجن یا جهر هنرکی را عقل پیوسته زانبون پیوسته و یعنی پریجارا دناو امبیجن دناو چاندا یعنی ای رجلاتا ناوین یعنی امبیجن دناو گلکی کرد و عرب و فارس و ترک و وانا دا یعنی او وکا بچاوکی نظم لقشمره نزاد كن يعني لا قشمر يعني حنكات كلا قرديات كي يعني وكاكو نزانه يعني لي كمر فهم بك چقاس وقت دقره چقاس دم دقره چقاس پرتوک خوندني چقاس يعني معرف لي كولينات كي معرف چقاس وريد داخو چقاس احمد كشينه و كاركي نه هسايه نه حتى و برزحمته يعني وجمرا يعني ناموسك شرفك كويس كاربن في كاري بجربينم يعني بأواي خواه واس بربي يعني سرفرازم يعني واس شانوگرم واس كوميديانم و هر دوش سر ديكي دكن يعني سر صحنه يعني وهر دوشي دشبن هاف ويعني هر دوشي بيوستيوان ببينره هي يعني بتماشوانان هي وخلق بريجارات بجا يعني كنت سر ديكي بيجن تو مونولوج اكيد يعني تبخوي وتبخوا خبر دي يعني خبردانك تنايه يعني كسك لسر سنه بريجارا خلق قال فهمناك كو اوا ديالوج يعني نابرا دو كسان ده و اي دو من كس اوا حمو بينرن يعني تكاره يك به و تكاره 10,000 كس بالبيشات ليه اوجي يعني وكا كسكي تجبا و تشقاس جهاتي بي اوقات ام بيجي 10,000 تذكري وانو صادقي او حيسكن او تاني يكن بيك دلكي تحسكن بيك دلكي كانن بيك دلكي يعني نفرت جيت كنت كارم بكزاني كنت تشتكي خراب بيجي وتشتي يعني از بصاد بيجن يعني
بجديجي از دبيجم يعني بزانبون تشتي خراب جي دبيجم تشتي نال الري تشتي يعني نفر يعني تشير لواندكم يعني وان شياردكم وان دهجينم ليه از وان حزدكم يعني براستيجي از بيناري خود قالك حزدكم وبخير خودي قالك كرد علي كاريا مجي كرنا لسويرتين لشوفي من ميسكن بشكريا من ددن واز وان را قالك سباستارم ونهربن ونتنبونا ازي تنبونا براستيجي هربن والله از بركسنا بيس از يكش حيرانة تمام. خلاص أنا مو تشتغل تلفون تعبت تاني زعما شو تشاش تبيني. نعم. حداكك از تجاري ستاند اب قالك جاران زاني بنارينا من ستاند اب روشن بيرن جبركو يا جرونا كبيرن بركو جباتا خو نينكا جباتا خو نتشتيت جباكي دي هم سياسي هم شاندي هم كولتوري تشتي كدبن تينن سردكي ودخمن بالرنجة كوكو تاجي تعريف كر دخمن تشتي تراجيك جي كني مروبيتينن يعني بنارينا هنرك اجا ستاند اب قالك جاران جبوكو زيدا هم برخوا يعني كسك لسر خو نقري بهتر جو خو نموناددن بله بجن ازوابوم تيجي قالك جراوي بلا خداي ستاند اب يعني الدنيا جي عين تشتيكن جو خو نموناددن ديا خو بابي خو نموناددن ديا تو بابتاش خو ربنا هبالك جمرقوت öz mevaneti öz rbeji ka evdiyay bavi او ربنانا كنجي خلاص من bu yere jiyan wani komik همو زاني او از باواكي دست بكم او باوي من وديامن جالكي يعني على كريام كرنا بهم اواي روحي وبهم اواي مادي يعني افكار نهس انا دست بك دا يعني از جالكي فقير بوم هجار بوم يعني باري منين بو وباوي من وديام تنبونا خوش كمني مازن يعني از راسي بيجم يعني عليمي باكوري كرسان جن عبلا مني دورم يعني دابي كنت نبونا زي بلكي نهاتا ما في مرحلة يعني وفي دري يعني أسبر محتاج يعني بافو داي كخوابو ما وخوش كخواب ما زنبو ما وعلى كلام نكنا زي نهات ما في روجي يعني في روجي براسي جو سايا ومقالك حناك على سروان كده رجارك جاران تبي رامن تياترو تجابو بكت ومحنك باوي خاكر باوي من الذنابوان حمو بينارا نرابو خال قلت أبشبو شبيا تشي قومية باوي من بقيريني بالسويدي قلت دهبسة بالسويدي وخال كي تشمر رابيا يعني تاني دبيني كوايا كي يعني ميركت يعني يكي شيء صالي هم راتبه يعني قيجينية كتشبيا يعني فريدة تشبيا تشمو صدقه ايش بيجو بابي منها زاني بابي من دوجه بس حنك خوب مات كي ازيد هاشترا فاتوره بشيلم از پرسکدیجی هوالک منو تایا هفاره قلت یاد بیجی از ربیجی جارید بیجی از نخوشکم و ام نخوشکن و کرد نخوشکن پرچامه ایو کرد نخوشکن جو کردان نه جو کردان نخوشک یعنی کرد پر خوشکن يعني جو كردا إن نخوشك يعني زيدا نينن مخابون از جيك وان بوم يعني از نخوشك يعني استثنائي نا براسي جو جو كردا خوشك قال نينه براسي يعني جور دلي خو بهر اواي خو فكري خو رماني خو ميجي خو يعني براسي مرد شغا مرد حيست مرد بينا يعني زاروك كردا خوشك يعني زاروك نينن يعني مرد بينا شعب يعني وسمى دي بكردي دبيجن يا تجينا كارت بيتو خوشك دبي شافته خوشك دبينن نا ولا نا ما براستيج يعني جو كردا قال خوشترنين براستيج يعني ازو صحيست يعني دلي خدا جي صحيستكم وبشعب خوش بخد بينم يعني كردا خوشتر قال نينا بمن يعني قوري من ليه مخابن از يعني نظام شعب هذه لا يعني ايه من وقت خدنا نيمه يعني كردي انا طول شيء بس كردا خوشه نخوش جه بالا ما قلت جه از رجه گجارد بجه از نخوشکم ایجا میجی جر قلت که جبو افیشا برنامه ام سرته کی از یکی خوشک جبر بشینه پیش
شاندن یک بگم نکرد مگو ام نخوش کرد آشکارا دی بجی که از نه نخوش نه نخوش کنه تو وقت تیندر خفتینی تو بجی نه ولا تیندر هم از نه اما نخوش کنه اینجا میشه گو مگو ام نخوش کی یکی خوشک جمر بشین اوش گو مالی نه اوه کوش از رو وره بشه والا آنی تو خوشک بکم خودی از صورتی دائما نوره از ات از برسک واش تبکم ات سویدیا پر دکنینی براستی ات باجار به باجار تورنیا دکی و شوین تاجی پر پاپولارن و مجارن جدا هم ستاند اپ هم جی شانوگری دکی و از بخوا شاهدم که شبکه ده بلیت نمابون لسمولاند بلیت نمابون و دجارا عینی شو کر اجبر که دخوازی پر بو و پر دخواستن لشوا و گهدار بکن قد دفکری به کردیجی شو بکی و گلو تدبجی تدکاری کردا بکنینی بله چون کارم من کردی کریجی چقدر مدیا تیوی هبو مد تیوی یعنی از جمهور من به کردی ستاند اپ چکر یعنی دوشانا شانشینه دابو مدور دا به ستاند اپ چکر یعنی و من گلک دواران دا به کردی جی من شانو کریه و من به ستاند اپ کریه لی کردی ما او چا بیجم پر به واری سیاسی نام پر واری سیاسی یعنی كنت آلیگری کی پارتیه کی بیان آلیگری کی حزب کی بی یوسابی لك يعني ترخنا نكاري بستيني يعني تنكاري سروان حنك يعني جنبجن سروك كي كرد حرك يعني حنك كي بكي يعني لاقديه كي وكاكو تجوانا شراغوت يعني ودوي واردنا يعني وك ميناك سالا 2007 تشوم هوليري كردستان آزاد كردستان باشور گلک مقاطع کردستان آزاد بن يعني گلک بحر اوائل کاریوان کن و کردستان باشور چومرا لهولیر شبکه بو او جي لهمبري يعني او شدتها لهمبري جنا يعني او تندتجيا لهمبري يعني لجنات كنيا لو داري خواستن افيا يعني باواكي خوش بمشينن افغالا اف شيف اجا مجي دعوتي ورا كربون كو از ببن پیشکشوان و شوه وملوري ستاند اب تشيكر ولا مالا خو خراكر مالا وان خراكر يعني هر اواني وكا كرد بجا تاتيرا ريت يعني يعني تتعامل وهم يعني بنرا يجي افجي يعني وكا دبا وكا ميناكت وكا يعني لیدری ورا سروکی ورا اوقاس يعني باواکی روشن بیری رونق بیری يعني پیش يعني چاود نرند خواستن يعني به هر اوای لی هی گل نه آماده بو بوان گوتنین من بوان لاقردین من بوان حنکی من يعني هي نه آماده يعني جواکی وقت شوید آماده لی جواکی وقت کردستان باکور يعني کردستان باشور نه آماده بو بوی اوای يعني بوان حنکی کو از دکم شبو بامن تسینور نینه تو حدود نینه چقا از حنکات کن و ویاج گره وره فهم کرن مینا وقت میناک من لسر پارلمنتری کردستان باشور من آخافت مگوت یا وانا گش تمری وان هفته سالی نه گش پوری وان جیمجی رشتری منه چه به يعني پوری وان رب رشته فهمنا کتا آره داوی دیت سولی وان جد عینی رنگ دابو مگو او بیاش ورتین يعني شو دوره نتاقنه وانا بله از پرسه کشته بکم بيجم عفوا بيجم او فكم مناك من حنكه كي كرسر مجارة يعني السويدي والولايات الاسكندنافية اوروبي يعني كرد باواكي قال خوشتين نيرين يعني قالك شكر حستكين وشويه بشتي شاري داعش يجي يعني ابان خوين خارين يعني اسلاميست ونمروف يعني كرد باواكي پر خوشان هاتن يعني مركزي وقالك كاسين اوروبيج كردا قالك حسكن جو بيشمرجي ماج غريلا ما قالك حسكن وقالك وسابجي يعني او قالك سباسداري ما بن حتى اي كماش بوان شاركر يعني للرجلات نافين وهم هيد كان يعني وقالك دا كل ما في خوشي بقرن يعني بيواي
إيجا لي أو تشتكي كل كردا بعواك خوشنان أو دمجارة يعني شرف يعني ناموس ده أو يعني كشغا لهمبري جنا أو تندي تجي لهمبري جنا تكين يعني بيجين يعني وكاكو أو جني ما يعني عفرتي ما يعني كو ناموس واندا يعني ناموس واندا ناف شقي واندا عفو يعني ما يوصل بيش يعني وصايا إيجا من أقول ده حناك كير من قلت يعني أوان ميري هاني كنت بيجين يعني ناموس جنيد ناف لينجي ويدانه وقاوي ناموس أول كره ميرنو ناموس أول كره وناموس أول قاسة أو قاسة يعني شوية إجا مقولت داي كمان برسيفك خوش تابو قالك سالم بريبا يعني قلت بو جوان ميرارا قلت بو يعني كناموس دوی داری دابا از هر روز 10 جرا میز بيت يعني قالك سالم يعني قالك افجاج بناب كردا وكرداتي دركش بوك او جمرة ناب خير ناب يعني كيرا منا يعني قالك ام وي تراديسيوني وي عرفوا عادات جناب خراك يعني أو على طريقة كردي مناكة كردستان ناكة كردياتي ناكة وشوي قد كرد على طريقة جنة مي كرد ناكة يعني تميري تشا أو ما فيش بو خد بيني لأن جبو خوش كخوا جبو جنا خوا جبو داي كخوا يعني تكي يعني جبو تشو صاي يعني سيرفان مجارجي يعني حنا جرا حنكتكم وقالك يجي حزناكن يعني وازوان فهمتكم لازم ناخذ ما فهمت يعني هذا جمرة يعني از قد قبولنا يعني برا أو تفهم بكن لازم أو تفهم باشتري جبوا ما بخير ترى فيش كتير ولا öz ما قلت كردكي دلسوزة وما قلت دلسوزة دوزا كردي زمانة كردية ام بحثا سبونسوريا تياج بو برتقانيا كردي لستوكهولمي بكم تذكريج مرة وهروها دما لباجاري واني عردهاج تشيبو تلقى دال كردي وفوتبوليست و وقتنياوي ماچي از نشاش بم هموج مغدورين عردهاج رچو از خوازم تبچكي بحثا سبونسوريا خو بكي لسربان هردو مجاران وتقالك جراجي تبشداري ميتينغاين لسر كردستان دبي ودورده تبشداري تلفزيون سويدي دبي لسرجي دبيفي مد فيديو ده هناك نيشاندان جبو ما يعني جبو سويديا كوميديانا كي ميناتا وها خمجين ببينن بر تسير الوان دكه من وان دي منتا جديدن أهبيا بخوا يعني دلي مرو دقرين براستي إجبركو الميتينغا از نشاش بم جبو كردين مي يزيدي دما تسبيكا مخابن يا إيسي دبو ميتينغ لستوكهولم بو وتجي باشتار بو تلفزيون جديد كوميديانا كي قالكي خمجين كدليوي دقريا داخلي پر تسير لسويديا لتماشاوان مديا سويدي كربو تونا كي بحثا سبونسوريا خو دكاري بكي برتقانة كردي و نجبو يعني شابش جبون يعني ما تشتكي كاس كاربون سري باخ ما مجبور بك يعني دستي مر ورا قال مر بك يعني جبو قال اخوه وقال ما كردي از دي قالك ايش كشاندنا يعني نتنج دجمني يعني چاندا کرد و زمان کرد و گله کرد يعني كرداجي كشاندنا يعني تشتكي قال كردي سويد يعني از دي ديتنا يعني چی هوا هفته 4 هفته 7 فرمان دیتنا يعني ناي قلت يعني كردي از دي قالك ايش كشاندنا و سر ام بيجن كتابخانه كردي جي زمان ماجي يعني زمان ما دبن تهديدي تاع دبن يعني هر آوای يعني حکومت ترک نخوازه امزار خواه فری زمانی ای خواه زد ماکی بکن و کردی می باکور جی هدی دوش کردی و کردیاتی برددن يعني بزار که خواه کردی ناخ و اف جی يعني براستی جی يعني اف گلانی ترکیه ایران و عراق و سوریه يعني ام بیجن حکومت وان نتنی يعني گل کجید کن چاند کجید کن زمان کجی جد کن يعني كزمان ما چاندا ما يعني بس نادزن دو كجيننش يعني سر حالا يعني مرف پر پیدشی و مجبوره به هر آوای آلی کریا گلی خواه بکه يعني لی از ویاج بجم اوان مروفن سویدی جی
كنجي مخواستية شغال من تلفوني وان كريه أو بشتار بونه يعني أو زواج بش يعني دولمندين سويدي يعني شغال من تلفوني وان كريه يعني جبارة أخفي ما يعني هما كري بونه وكو إمكاني وان هبو با يعني بتشار كيفا بشتار دبن علي كاري دكن و يعني ام مرف كريك بكي يعني برناخر صباحهم يعني بس يعني اكو تجربه سبونسوريه برتقانه كردي تشكر از خازم اجتماع شبانار اگهداری بدم از بارم تا 9 سويدين نافدارترين تا كوم كربو ولنافندا ستوكهولمي وشبك جبو سبونسوريا كردي وآهنگك لدار خستبو نورمال او هر يك جوان نورمال قوطا سويدية ناقي هرن شويوان بنارن بليت شويوان نامينن دماكو ام هاتن ما تماشكر قلك سويديان كو از ناستكم لوربون فرخشامتشو دقوتن ام هم يعني تابيروز ذكرن دقوتن از تشتكي فرخش كريه وبكيف خوشي بليت قريبون دقوتن تفو فليغور بوان سمال دقو ما مش ما بكفركي دمش كشتن ام هم سبونسوريا دو مش هزبارم يعني تشوف بسويدي وشاد بيجن او مش هاد كده يا اريد بجد يك داني ما دو مشاكش اجا قلتنا ما جا كفرك مردو تشوكا دكوشا اري اجا دغوتن سباسيات دكرن دغوتن هم اليكاريا برتخانايا كردي دكن وهم جي هم دكنن وكيف خوشن درفتك وهادن از انا بيجي حمي بينرا يعني ايكو انا تماشا دكن ام گره خودی لکتابخانه کردی درکن کتابخانه کردی یا لستوکهلم گلک آلیکاری يعني گلکی جبو ما کردا يعني بفایده بیه و گرک املی خودی درکن و هر کردکی ولات پرور و جو گلی خواه چانده خواه حس که دکاره يعني چقاس اورو دستی ویده هبه يعني دکاره يعني باوکی نمونه که بچوک يعني چقاس شتتی مل گرک آلیکاریا کتابخانه کردی یا لستوکهلم بکه و يعني از فهم ناکم چوا اوقاس كردي وصار دولة من ترجمن يعني قالك ده عم بيجن بعواي باردا جمن قالك زنجين ترن هي وشما آليكاريا كتب خانة كردي ناك يعني قالك بيسا جيمي بنافودين يعني قالك يعني وقالك عم بيجن إيد نافا تجارات دا كاردكن يعني مروفين مي أدفوكاتنا دكتور هنا روجنامه وان هنا وقالك مي ناس وقالك مي دولمند وبهر هواي دولمند يعني زنجين دبيجنيا او قالك يعني ام بهر هواي خدي الكتاب خوان يعني كتاب خانه خو چاند خو دركب وواجبو حمو اي كردين دياسبورا يجي وكردين لولات يجي يعني جاي على كاريا ولات خو خويك جي برسيمي جي بيا بوات برسف جناهاد داتا بخوا قوت امواك هفد فكرن زمانه كردي والكاريا برتخانه كردي ده öz پرسك هي دبجي روزا از رجادكم جي öz بپرسه زبارم رزدار يشار عبدالسلام اغلبو هگر هوال اري دبجي از رجادكم جي öz بپرسه ماموسته باوي كاريكاتوريست باشه یه کردانه گلو باندورا کاریکاتورین ماموسته لسر öz دوجن چنه سلاف جواره بله باوی من کاریکاتوریستکی گلکی هجایه و گلکی جی باشه و براستی جی که باوی من ام بیجن یکی جی گلکی دن بونا او انا گلکی ده نافدارتر بونا يعني گلکی ده دیش بو که کرده و کرد خودی لیده ناکوین باواکی يعني دیسا کاری خود مشینه و بکاری خود گلکی سربلنده او باوی من گلکی تاثیر لمکر يعني و هناك يجي وسا باشن وهناك هقولوا يهجد بيجي بيجي جمرات بيجي تمام هناك كي خوش كي اللي تقدمك ما بخنا بي يعني اوجي هي يعني انا قلت عليه بله هگرین پرسیدن هبن هوال دکارم بینن سر اکرانه ببینن
وكدن öz ez pirsek ser stand up'a Kurdî çend ciwanê me di sosyal medya di dijital derketine gelot wan dişopîne yek ji wan deno dara lalo hêjana Tirk û gelekên din hene stand up'a Kurdî çawa dibîne bi te çawa ye Ez gelek wan hez dikim wan dişopînim û pir xweş yani bi rastî jî ez gelek ji wan hez dikim û yani bi dil û can ez bi wan re me û ez dilê min pir ji wan re lê dide yani bi rastî jî ez pir kêfxweş dibim çaxa gencê me Kurd bi Kurdiya xweş û bi kenê xweş û henekên xweş hem ziman û çanda xwe yani hem dimeşînin û hem jî xweş dikin zengîn dikin yani pir rengtirîn dikin ez pir ji wan hez dikim yani yek ji wan ew dikeçî hene li hember hev navê bername wan bê heneke pir xweş bi Kurdiyek zelal û behsa civakê dikin rastî pir xweş ez yani eger te nedîtibî li wan jî binere belê öz ez werim ser pirsa diaspora wek tu dizanî li diasporayê hêzeke Kurdistanî ya gelek xurt heye û çar dewletên hovûhar ji hawirdor ketine ser welatê me em çawa bikin ku dostên me li diaspora zêde bibin û bêhtir piştgiriya Kurdistanê bikin tu li ser vê ya çi dibêjî ava yek ev tiştekî ya herî giring ew e ya herî giring tu mirovekî baş bî yani mirovekî pak bî dil pak bî hêja bî yani qenc be û ji xwe tu qenc bî tu gelek tişta qezenç dikî wê gavê tu bî nimûne ji bo gelê xwe yani eva ya herî giring e yani tu çi karî bikî tu di nava çi meslekê de bî tu yani tu çawa dijî nav kîjan xelkê de dijî hat tu heteroseksüel bî yan jî homoseksüel bî yan jî tu kîjan zayendê qebûl kî yan jî tu nav de bî tu kîjan emir bî û meslekê te û yani bi çi awayî jî bî ku tu mirovekî baş bî ya herî baş ew e ji bo Kurd û Kurdistana yani û pişt re jî tu gelek behsa rewşa Kurda bikî rewşa Kurdistanê bikî û pirsekî mirivî gelek hêsa heye mer dikare ji xelkê re bipirse kîjan gel bibe bila bibe mer dikare ji wan re bêje gelo çima em 45 niha nêzî 5 milyon Kurdin ku em ji zimanê xwe welatê xwe axa xwe çanda xwe bêpar bimînin çima ev çima ev ya vêya tê qebûl kirin ji aliyê dinê dinyayê ve re çima yani eva bes e û meriv gerek qala yani welatê hov ê tirka bike yani hemberî Kurda çawan e yani çawan ne mirovin yani tu ana jî hêjî dibînî yani Kurdekî yani ser civaka sosyal tê bi yani tîşertê xwe yan jî qazaxê xwe bi ala Kurdî hemû jê re çêra dibêjin hey seg bav hey kûçik bav yani çima tu zimanê te heye welatê te heye çima ê min tune be yani bi rastî yani meriv pir yani gerek ciwanê me Kurd viya zanibin gerek em herek em xwedî kurdiyatiya xwe derkevin yani tamam tu dikarî hem Kurd bî hem Fransî bî dikarî hem Kurd bî hem Swêdî bî dikarî hem Kurd bî hem jî Yewnanî bî lê tu nikarî hem Kurd bî û hem Tirk bî tu nikarî û tu çawa jî bêjî tu nikarî ji bo ku tu çawa jî bêjî evan Yewnana û Fransiya û Swêdiya welatê te dagir nekirine welatê te wêran nekirine talan nekirine yani û mafê te ji te nestandine yani tu çiqas bi Tirkî biaxivî tu aqas alîkariya hikûmeta Tirkî dikî tu çiqas bi Tirka re bî tu aqas alîkariya wan dikî yani bi gelê xwe re be eva gelek girîng e yani gelek tu bi gelê xwe re bî û xelk dikare çi bêje bila bêje lê yani welatê me dibin tehdîdê de ye dibin dagirkeriyê de ye yani em azadiya me azadîxwaziya me yani têkoşîna me têkoşînekî pîroz e ji bo çanda me ji bo zimanê me ji bo hebûna me yani divê şerê giran da yani em şerekî yani man û nemanê dikin eva ye û tu çiqas kurdiyetiya xwe biparîs yani zimanê xwe Kurdî çandaya xwe Kurdî ew qas ji bo Kurdistanê dibî mertalek û şûrê te jî devê te ye tu car ji vêya ji bî neke şûrê te devê te û aqilê te ye
يعني باشا تو بلكي نكار بهاري ساري تشيا وشاركي وكا بيشمرجي مي قهرمان وعقيد وقريلا ما تو بلكي نكار بي لي هرقاف ديفيت هي وميجي هي بخبتنا جبو كردستان يا اخويا يعني هر اواي قالك تو انت جوانك كرد بي كردي اخويا بيش خا زمان اخويا بيش فخا چاند اخويا بيش فخا بكردي دمرا كردي باخفه وانفيري كردي بك موزیکا خو پیش واخه یعنی و از پر شاد بم دل شاد بم چها کرد تشتی نوجند کن یعنی تشتی نوجند آفرینن وکا اپی دناج بو آیفون آیانجی سامسونگ آیانجی یعنی بکردی کن یعنی بزراوای دملکی یعنی زازاکی کردکی و سورانی و هورمانی و گورانی و به هر آوای یعنی راستیجی گلکی دلی مرف خوش دکت و مرف پر بسر بلند گوری وید آوای گرک تو هاش خواه هبی و تو مروفك قنج بي یا هری گرینگ هم مروفك قنج بي تو دبی نمونه گلی خو از بکرتی پروژه متی پیش روزی چنه بکرتی دمامه ما 5 دقیقه ما ولا ما 3 دقیقه ما ولا كورونا مالك ما خرابي حنك اجي سر كده يعني خدي حس كوي دمك ناس دا اوي حكومات سويدي اوي شانو افيك و جي يعني ديكا افيك كو ام كاربن جي تشل نحكي سبرتربن يعني انا مريت قالت انا جبو تشلو حفت تشلو نحكي سا ستاند اب تشيكن بس فكرت ما هون فكرن لسر ديجيتال شو بكن ايام ديجيتال مريت خوازه بك بلي مريت خوازه ديجيتال بك لي او روحي كل دوي اودي دا ناب يعني نكاري ويا بافريني دا كاميرا ويا ناكشينه يعني شوي تياترو شانو وسا خوشه زندي ستاند اب تلوربي جي خوشترتنه زندي تياترو شانو تلوربي جي خوشترتنه يعني براستي وچها خوش به ليش اغا نخوش به جي خرافترتنه يعني مرو هم مرو فدي garanti dedim de خوشن شوي تدي اري والله شوي تدي از garanti dedim geleki خوشن öz اجبو كنت نافداري وهم برسمني ماغازين جي هنا مقول از ولا بكرتيش ترى برسم ل تتكاري باجي باس وتتكاري برسيفه بدي بس بكرتي هندك ورندك بكردي باشه باشه öz امواد اسببكن چتا خمگين دكه نمروفاي چه دهلی تو بکنه چه تدکنینه خوارزي وبرازي من دلشادیش بوته چیه باواكي مرف آرام به يعني آرامتي او يعني مرف خوش آرام حس كده دلي خدا بله جبلی انا کارکی پر پیروز دکی براسته است پیروز دکم تدخواست چی کاری بکی دمات بجوب بوانجی استرونوت اوه عطانا بقرم والدنيا مسكمة تخواست ببم استرونوت هاري بيشاميني كردا إذا أنا نروح بواقي تندفرم كم زيادة باشه كيجان سبوري حزدكي فوتبولي بلي بوش خواه ما گوبندات و داهول زرنايات ديت وعلى كردستان دال كرد أنا يا منى تاخم منى دال كرد هري وعمد سبور وعمد سبور جي قلتنا هري تجي حزدكي تشيه وقلتنا تجي حزناكي تشيه قلتنا از هر جي حزتكم evindari وقلتنا كو از هري بجي حزناكم تنكاري بكي تناهي بكي اجو حزناك الباسويدية فرز تبياني كاري بكي بقى مجبور بكم اجو قد باشه چه بهيجان دكي كلجان دكي شغاب او دقه هم دقه کی ما به از بکوم دقه سر صحنه يعني رابم سر صحنه او دقه هاني من برهجان هر قافجي حتى واجه 20 سال از في كاري بكم هنجي او دقه داوي ياكو بيشاكو از رابم سر صحنه رام سر ديكي
هيجي او هيجان هيجانك يوصايه هنا جامد خوداني داد مینه مره فهم ناکه چا yani پرت و خوف و لی خوشه جی باوکی پر خوشه راست باش öz çi te ditirsîne tu çi ditirse نحقی belê tu ji kîjan stran yan jî helbestê pir hez dikî nebe gulasor نه نما از yani از gelek yani کلامی کردی حسکم اکیونی دنگ رادیو یروانی وان کلامی کیون belê آره belê لاوی متینی yani lawkê me tînî لاوی belê متینی وانا tu nav Kurdistaniyan de tu ji kîjan kesayetan hez dikî اجی gelek حسکم Bîrokî gelek بیروکی yani karên zindî bin jî an habin jî tu ji kîjan نه kesayet yani جبو من yani اوانی نو yani هیجان ترک تشی gelek هیجاد که هنر eyvallah سالم yani رژیسور کی geleki هیجایه او جوان هاجو belê از جوان پرور gelek حسکم yani کلامی وی yani براستی جی روحی yani روحکی کرده تیتی ده هیا و جیگر خون gelek حسکم geleki yani belê و سلادنی ایوبی جی gelek حسکم جبو که دیسا جی مرچی جی بیجه دیسا جی او بآواي او بو بنا ديسا جي او يعني لحمو دنياي هيجي وكا كنتي حسبان جبو جبوكو مرد بو وقنج بو يعني ديسا يعني و يعني خودي صوتي خودي كرت يعني وباواك يعني قنج ومرد بو كلمة روسا belê öz bajarê herî tu jê hez dikî û tu dixwazî li ku derê bijî bajarê herî tu jê hez dikî kîjan e û tu dixwazî li ku derê bijî tu dixwaziya li ku derê bijiya اها از گلکی جی ستوکهلم حسکم راستی جی سرباجارکی گلکی رنده اللي كم بخواستا يعني كو كاربو ما بلكي للتطواني يعني جي الدرو دورا غولاواني الدركي من خانية كي آوا كرنا والوي دريبو ما از قالك شون دورة حسكم يعني دوري سرحده از من برجع حسكم serhed rastî cinnete اي xweş e والله mîna gelek deverên Kurdistanê mîna والله hemû خوش Kurdistanê آخا مرف يعني بيروز آخا مرف خوش يعني تو هری باتمان جي تجي باتمان جي بي تجي حسكي يعني طبعا انا قالك باتمان جي من بيجي يعني خوشكتي باتمان تشي يعني براسي يعني باتماني خوشك زماني وان خوشه ليه يعني اجي يعني باتمانينا مرجو حسكي يعني باتمان حسكي يعني نجتمع پرورن يعني باتماني belê öz pirsa dawî ya van pirsê me daxwazî xeyalate ya herî mezin çi ye هلبت كردستانك آزا وسربخه هلبت هر دايم هر دم ya me hemû yaye ya dilê me jî ew e öz me 5 deqe ji bernama hevalê xwe yê piştî me ku sporê şîrove dikin me ji wextê wan bir دال كرد خبردن شوية Kurd xeber din û wê futbolê bi Kurdî şîrove bikin û futbol bi Kurdî xweş e em ji temaşevanê xwe bêjin ji çarpel medya neqetin bi futbolê bi Kurdî guhdar bikin temaşe bikin öz bi rastî mala te ava û gelekî spas ji bo beşdariya te من عني برا وهيش كويس بورا باخفم جالك سباس جبو الكولينا ويا لسرمن برخوش بو ولا سباس بو خباطا ويا وكت كاري او سباس سپاسیات dikin mala te ava destê te sax bi û dê pêşerojê dê dikarê te de serkeftinê ji te re dixwazin bi hêviya dîsa hevdîtinê gelekî spas öz em bernama كردستان بكردي وبو كردستان spas spas temaşevanên hêja
هم هاتن دویا برنامه خواه وک مگوت جه چارپل مدیا نقطن پشتی ما برنامه سپوره هیه سپور بکردی تشیرو بکرن حواله ما مهدی چلگن و علی فکری شخ شیرو بدکن جه چارپل مدیا نقطن گلک سپاس ملاوا آواج بو کویرو شکر ام سپاسیا ازنجاجی دکن جبو پشتاریاوی و سپاسیا تکنیکر مدکن جبو آلیکاریاوان ملاوا آوا و بمینن ده خیر و خوشیه ده دماوه خوش